mwumvirize iyi video. Imikorere mibi izana ibibazo byinshi bikomeye, ntabwo abagize imikorere mibi bo bibageraho, ingaruka zabyo zibageraho, abandi abaturage byarabagezeho kera, batangiye gusa nk'aho babyishyura kandi atari bo babiteye. Ikindi cyangombwa ni uko abayobozi kenshi batajya bireba gusa bakumva ko ari bo. Mu by'ukuri abayobozi bundi baza nyuma, ntabwo baza mbere, mu nyungu ziva mu bikorwa byiza bibageraho, ariko bikwiye kubageraho nyuma. Abaturage nibo bikwiye kuba bigeraho mbere. Uyu muperezida w'u Rwanda Paul Kagame Jemana ntabwo nimo musaba ubwene gihugu, ntabwo citizen ndimo musaba, kandi kubusaba nabikora n'uburenganzira bwanje. Ntabwo ndimo musaba ngama amafaranga yo kubaho, jendi n'amafaranga yanje amaze. Ariko reka mabwira, igihe uyu perezida mubona ngaho u Rwanda Paul Kagame yaza mu Rwanda, yasanze muri banki y'igihugu y'u Rwanda atani faranga na rimwe rihari kiretse ibiceri bimwe bimwe. Agera ku buyobozi bw'u Rwanda bari baribye amafaranga yose y'igihugu barayatwara, ngo reka bashyire ku buyobozi, ngo bagire ngo babure uko bagira, ngo tuce tugaruka duteze u Rwanda dukomeze kwica abandi bari basigaye. Mugabo hari ibihugu bitanyuzemo genocide yakorewe abatutsi, ibyo bihugu bitarageraho u Rwanda rugeze uyu munsi today. Wowe uri umunyarwanda urumva ngo Kagame ngo ntacyamaze, urumva wowe munyarwanda ugomba kumera nka Neva, ugomba gutwagwa nkuko Neva ayoboye mu Burundi. Uri kigoryi we, nimba uri umunyarwanda ugomba kubaho nkuko abarundi babayeho. I swear to God, uri kigoryi cy'igicucu atanico kimatse. Genda mu Burundi utondere risasi, utondere gaze, utondere gitoro, umunsi wose uhere uri muhagendera n'amaguru. Mugabo raba Kagame ngaho yaravuze ati turabona ko igitoro kiriko kirabura, risasi irimwe ibura kubera intambara iri muri Iran. Leta y'u Rwanda kivuga iti tugerageze gushakisha amabisi yakunganira abaturage, abatware mu buzi. Uyu munsi mu Rwanda bariko bakora umuhanda unyuramwo bisi atayindi modoka nimwe iciyemwo inyuzemwo, kugira ngo abaturage bagere ku kazi vyoroshe, bagaruke mu rugo vyoroshe. Wowe ushaka kuba ngo umurundi uri gicucu. Simbize ngo kuba umurundi nikosa, niko mvuga ubuyobozi bwa guverinoma y'u Burundi, abadede, niko mvuga abadede. Wowe ushaka kuba nk'abadede, uyu munsi bari gutakintu bariko barakora. Hari abantu baza ngaha baza ngurumva ngo ikibuga cy'indege kiri mu Rwanda ngo bijya ni bya Katari, ngo ibikorwa biri mu Rwanda ngo ni bya Katari, ngo ijya ndege ngo ni ya Katari. Uri umusaze wewe. Okay, abarundi basi ko bizewe ibindi bihugu nibize bikorere iterambere iwabo turaba, ntibagenda bakavayo, ntibagenda bagahunga. Uyu munsi hari indege bagira. Wowe uri umunyarwanda urabona indege iriko idarapo y'u Rwanda, iriko ngo Rwanda nde irimwo amadarapo n'ibindi bitandukanye, ukareka kubyishimira ngaho wewe uri umunyarwanda. Uyu munsi mu mahanga umunyarwanda arubashwe, umunyarwanda arubashwe. Wowe uri umunyarwanda uri ngaho ngo Kagame ngo ntacamaza. Jewe uyu munsi ngeze hano nkavuga ngo ndi umurundi muri Amerika, bakuraba nk'igicucu ikirofa. Mugabo uvuze ngo uri umunyarwanda barakubaha, uvuze ko uri umunyarwanda. Mugabo uraza uri umunyarwanda ngo ntukunda Kagame ngo uramwanka. Uyu munsi mugenda murabe abanyamahanga baze, genda ushakishe kuri YouTube, ushakishe abanyamahanga baje mu Rwanda no mu Burundi, bagenda n'amakinga n'amagare n'amamoto. Ugeze mu Rwanda avuga ngo u Rwanda ni Singapore yo muri Afrika. Uri gicucu ngango uri umunyarwanda ngo wanga Kagame. Mugabo genda urabe umuntu aje n'amagare n'amakinga agera i Burundi avuga ati yo bise na Yesu, ati nikavuga ejo hari umudamu w'umuzungu namubonye kuri mama urwa Gasabo ngaho, yagiye mu Burundi aganira n'abapolisi b'u Burundi, yavuze ngo basinze banuka inzoga.
banuka inzoga reka gutwenga it is a shame banuka inzoga yes mugabo nta muzungu yagiye mu Rwanda avuga ngo bana bapolisi ngo banuka inzoga gwe barangiza gango kwatanga ngo ndumunyarwanda nkunda Barundi muri Kongo abanyekongo ndabubaha kuko hari abanyamurenge bari ngaha n'abanyekongo ndabubaha kandi ndabakunda mugabo ugomba kuba nka guverinoma yo muri Kongo abantu abasirikare banwa inzoga mu ibarabara barimwe batembagara ngaho bagenda bakunda abagore batamba nomero ya soro abakecu batagira n'ibirato ngo nkunda guverinoma ya Kongo reka ndangize cyo mu jamabandi kugira ngo ndeke gutwara umwanya muremure murakoze cyara gwijambo haba mu banyekongo bari abandi badakunda abanyamurenge cyangwa haba mu Barundi mu mbonera kure bana ngaha baraza ngurumva ngo Kagame ngo amaze imyaka 30 ngo abudije amahoro akarere reka mabwire mwabigoryi bibaye ari byo Kagame akaba amaze imyaka 30 muri Kongo ndavuze if it is true bibaye ari cyo Kagame akaba amaze imyaka 30 muri Kongo abanyamerika bakaba baraje abanyaburayi bakaba baraje abarundi bakaba baraje Kongo ikaba yaraje Tanzania ikaba yaraje South Africa ikaba yaraje Malawi ikaba yaraje Kenya ikaba yaraje UN ikaba yaraje SADC ikaba yaraje bose bakananirwa idiot u Rwanda rwaba rubarenze if that is true mukwe kugateka mugahora gateka uyu munsi mbwira murabi Abarundi igihugu bubashwemo n'u Rwanda ndarahiye ku izina ry'Imana yo mu ijuru muri Kenya ejo babara bacumise mwarabonye ejo muri Kenya bacumisa Abarundi muri Kenya barabasogota munda barabacuta bati Abarundi subiri wanyu naco maze muri Tanzania mbwira murabi Abarundi bakubitwa izo kunyoni nyo zaboze bakubitwa na leta ya Tanzania muri Mozambique na Zambia ho Abarundi babayeho nka barabica bakabaca amazosi uko bagomba mugabo Murundi ari mu Rwanda abayeho neza reka mabwira ikintu kimwe uyu Emeline uti muganya ndagenda bivuge neza urakoze uyu Emeline she's my friend ndazi kwaza Abarundi benshi bari mu Rwanda Abarundi benshi ije muvuga ngo abahutunga abatutsi bose babaganga babarimu bakora ibintu bizima kandi batunzwe neza bahembwa neza bubashwe neza mumbabarire ntumbwiye ngo riko ntwenga ubusa nk'uyu muntu wacu hariho bamwe ngaho babona nk'i Burundi ho canke n'ahandi barakunda gufata Kagame bakavuga ngo Kagame ni muto ngo ryaronze ntavyibushe murakoze ya aronze ni muto ariko ntabwo ari muto mu muto hari ibindi tuzi binini bivyibushe mu Kirundi vuga ngo vy'amabinga bifite amabinga bivyibushe ari ugatanga ntabwo bifite mu muto gikurusu uyu mubiri gikurusu kungana gikuru ni mu muto iyo rero abantu bagitekereza ko umuntu bamurebera ku mubiri uko areye uko angana baba gifite problème yo mu mutwe nabo ubwabo kuko umuntu ntarebegwa mu miterere y'umubiri ni mu bikogwa mu mutwe hano jende umuntu nkunda kwigira ku bantu atari ngo ni runaka ni inshuti ni umwasi ni umugenzi adunoke ni umuntu nkunda kwigira ku bantu nkamuraba uburyo yitwaye uburyo avuga uburyo yifata nivyo biyimbera isomo ugiye kuraba muri aba president dufise hafi nka bose muri East Africa ndavuga uko mbere hafi no muri Africa yose umuperezida ari n'indero akora ikintu yabanje kugitekereza Kagame ni number 1 ndababwira impamvu n'igituma number 1 muri East Africa no muri Africa hafi nka yose number 1 muzi gituma
abandi ba perezida dufite muri Afrika bahangana n'ibintu bitagira umumaro, mu guhe Kagame we ahangana n'ibintu bifite umumaro. Umuntu ahangana n'ibintu bidafite umumaro ata umwanya munini mu bitagira umumaro, ariko umuntu ahangana n'ibintu bifite umumaro ntashobora gufata umwanya we ngo awuhe ibitagira umumaro, kuko aba afite byinshi byo gukora. Ariko udafite ivyo gukora niwe akoresha akanwa konyene. Nta mvugo ya Kagame uzakumva avuga ngo tugiye gukuraho ubutegetsi bw'igihugu runaka. Nta mvugo ya Kagame uzokumva ariko yifatira mu gahanga biriya bindi bihugu, abisuzugura, abigaya, avyiyemera ko, avyivyimbya ko, arinumira. Gusa ikintu akubwira ati uru n'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda Urundi, ntabwo ari u Rwanda Kongo canke Uganda n'ahandi, uru n'u Rwanda. We nta kibazo dufitaniye, we gusa n'urenga umurongo utukura ukaza kunkoma mu Rwanda niho ndakumera. Ibindi utaraza kunkoma ngaha ntabwo ndakurengerera umupaka nkoze, kuko tugomba kuza gukora ubutegetsi bw'Ikigali. Akaba ari navyo hahize iminsi abanyamakuru bababaza batubavuze kugomba gutera Ikigali. Uracabibandanya se? Ati byaheze ngo mbiganiro n'ibindi. Yeah, because navuga ivyo biti birofa, umuntu avuga atagira rezo, kuvuga udafite control, kuvuga utabanje gutekereza ibintu ugiye kuvuga. Niyo mpamvu bigaruka bikagukoraho, ariko wizeje abantu kugomba gukubita Ikigali, tugomba gukurahe ubutegetsi bw'Ikigali. Imagine abantu binjira muri bihugu biri muri East Africa bateza umutekano muke, bararasa abaturage, ca gihugu kiringaho ntabwo gifasha abantu barasho bari abaturage, hanyuma akakubwira yuko yashobora kuza gukuraho ubutegetsi Kigali bigashoboka, kandi vyamunaniye gukuraho abateza umutekano muke mu gihugu arimo. Bari abantu bateza umutekano muke batabafasha, azoshobora se kuza gutera Ikigali abashobore kandi n'abamusanga mu nzu we bamunaniye. Jo bikintu nanga ari kintu twita kwiyemera. Jose nkunda ibintu byo kwiyemera, kwerekana ni to show you off, kwiyemera gusa yuko nibyaboneka Kagame yitanga ibipurizo, ubona ari runini ya gusa wajana agashinge gato ukazubira ko ngo za pepu zose zari muri cya gipurizo zigahita zibera ngo ntumenye niyo zigiye. Aho niho habonekera umuntu ari smart, navuga amagambo menshi ariko agashikiriza ibikorwa. Ni gaka mu nama ari y'umushikirano canke y'iki y'u Rwanda uzakumva Kagame mu nama ariko avuga ikibazo ni Kongo, ikibazo ni Burundi, ikibazo ni bariya, akora ibimureba. Ariko twebwe uzakumvuriza habe Burundi cyangwa muri Kongo n'ahandi, buri nama nyabura mu Rwanda, buri nama ikibazo n'u Rwanda, buri nama ikibazo mu Rwanda hagize ikise. Nimba u Rwanda n'u Burundi mufitanye ikibazo, muze mucungane nimba ari ikibazo kizoba cyabaye mu gikemura. Ariko hariho byinshi biba bikwiriye gukorwa mu gihugu iwacu. Ibyo bibazo bidatewe n'u Rwanda biba bitewe na twebwe abene gihugu. Ndabanka karure, nimba isukari yabuze mu gihugu cy'u Burundi cyangwa muri Kongo, iyo sukari yatewe n'u Rwanda, kubera ko tutashobora gukemura ico kibazo cy'isukari. Nimba mu gihugu cyacu tuba turimo habuza amatara, ibyo birazwi, nk'i Burundi w'amatara azarageduka hafi buri gihe ageduka cika. Gucika amatara mu Burundi biterwa n'u Rwanda, kubera ko twebwe tudashobora kubikemura. Nimba igitoro iwacu igitoro cyabuze, aje nabonye abantu ngaho muri comment bagiye kuvuga ngo u Rwanda ngo igitoro kibuze, ngo gafotora ngo bace bagufata bakagupfunga. Navuze nti ni kinyoma. Hari abantu bagwanya u Rwanda bari nkuko hariho n'abantu bagwanya u Burundi. Abo bagwanya u Rwanda mwibaza yuko babuze inshuti
ziri ndani i Kigali mu Rwanda bivugana n'abari abantu bo bagwana Rwanda barabuze ntabwo baburana mu gihugu nta mwasigera bura mu gihugu. None se abanyarwanda batonze umurongo bari kuri station ngo batondere igitoro n'amabido n'ubusafuriya ku mutwe nabijya bintu bashiramwe isase bija ku moto bakabiropora nkuko tubikora i Burundi, hakabura n'umuntu yinyegeje yokura basi n'abandi bitwa abasi b'u Rwanda yinyegeje agafotora akagira ngo gusa ati hera biriko birangakiga ntibibaho. So ivyo bitwaza ngaho ngo bifotoye ngo ukavyerekana ngo bacha bagufata ni kinyoma, ni kinyoma. Reka ndabereka ibindi bintu bigaragaza yuko abi Kigali hari ibintu bumva cyane. Hari umugabo ari ngaho kuri YouTube, uwo mugabo akunda kugira analyze muri politique, ntabwo mizi izina rye, ni mugufi. Namugabo ni mugufi. Ari Kigali, ari mu Rwanda. Uyu mugabo arafana Burundi cyane. Arafana Burundi. Yama yavuze ubu ibintu by'u Burundi, ivy'iterambere ari ndani Kigali. Kandi nabwo ashigikiye M23 umugabo. Nama numva yuko avuga ko Sadeke igomba gukubita M23 ngo yitsinde iyomore kw'ingabo z'u Burundi na Kongo zikomeye, abivugira i Kigali. Ariko nimba mutekereza murigira mubona abanyarwanda muri comment bamutuka bavuga ngo wakirofa we ngo va mu Rwanda ngo wakijujuwe ngo wewe murigira bamutuka? No, kuko ntabwo ariko yonona igihugu nimitekereze barayubaha. Ibi bisobanura abantu babaciye ubwenge. Umuntu aciye ubwenge ivyo uriko uravuga mu gihe utari ko wangiriza rubanda. Haco bakubwira iwacu i Burundi cya muri Kongo nibibazo bihari, ubwo mwibazo ko hari umuntu yoja kuri TV mu biganiro akavuga ngo jewe ndafana mu Rwanda, abanyarwanda ndafana u Rwanda, ndafana urebye nabi nagatwe bagaca ntihagire ubipima nimba bibaza komesha. Why indambi inzigo? Simvuze ko ibihugu byose bitagira inzigo, yaba ne mu Rwanda haba inzigo, kwisi hose hari inzigo, ariko hari ibihugu birenza bikagira inzigo. Iyo nzigo niyituma baguma babona negative hariya mu Rwanda ivyo bagazeho ntibavyemera, bo bagapfira mu kuvuga, mu gihe mu Rwanda ho barimo bagenda bakora biteza imbere, nta handi bishinga ari kuvuga byonyene. Ibyo ni gutandukana ngaho nabone. Ejo bone ko ravuga kujyanye na ambassade muri Kongo, ambassade y'abanyarwanda ahubwo ntaraje kuri iki. Ejo ndi kumvuga FDLR, ejo bundi nari mvuga nti hagaruka FDLR mu Rwanda, byabagora yuko muremera yuko bagaruka ngo mukorane cyangwa muganire ibintu bijanye n'ivy'igihugu. Ariko abanyarwanda benshi muri comment bavuze bati oya mwenewe FDLR yaragarutse, abemeye kugaruka barabasize no mu gisirikare, abemeye kugaruka barabasize muri ibindi bitandukanye, barabaretse bariho gose, ariko baja nimba ari mu bigongorora muco bikwigisha karanga k'igihugu. This good. Simvyibaza ko iwacu Burundi ca muri Kongo impamvu bitugora gutera imbere. Twashobora kubwira abo muri Red Tabara ngo bave muri uwo muhari wa Red Tabara baze ngaho tubigisha igihugu, ahubwo bafashwe mwasubira kumenya niyo babacishije. Dusi dufite problem yo kudaharira, dufite problem y'ipfuhe, dufite problem yo gusesa amaraso buri gihe. Ubu ni wovuga ati jewe ndavuye muri Red Tabara ndagarutse mu Burundi, akavuga ati mumbabarire je ndabihevye ndagomba kubaka igihugu. Sinzi ko uwo muntu mwasura kumenya niyo yaciye, mwakumva mu kandi kanya yapfunzwe kandi yaje gusaba imbabazi. Hama ngo turabana ngo tuzokira regardless ngiro yatanga imbabazi. Nico kigo ngorora muco i Burundi ntaco, mumbwire izina ryacu. Muri Kongo ho bananiwe n'amategeko, bo basubije itegeko ryo kunika abantu ngo batango ngo igihano cyo gupfa, kujya no kubura ico bafata nico bareka, nta butabera bagira. Sinibaza yuko mu Rwanda bavuga ngo turinde kuza kunigagura abantu, turinde kuza gukerera abantu, naho bo barabasa mu Rwanda
bo bafata uko bafite ubutabera, bafite inzego z'umutekano zikwijije. Ngere murabe ibitutsi ntabwo ndigera mbona mu Rwanda cyangwa abanyarwanda bambisa amahembe perezida w'u Burundi, ntabwo ndigera mbona bambisa amahembe perezida wa Kongo. Burya ijya mvugo ubundi perezida wacu yigeze gukoresha w'u Burundi avuga yuko yafashe ugaruka ngo Kigali ngo kubakurira perezida wabo, hanyuma ngo bagacira ubutegetsi abaturage bakunda cyangwa abanyagihugu bakunda. Iyaba ari perezida w'u Rwanda yabivuze ku mugaragaro abibwira nk'abarundi cyangwa abanyekongo, gushika n'uwo munsi ma perezida mwaramwambisa amahembe ku mutwe muvuga ko ari satani, mwarongeyemo mu menye ibintu by'imisumano ngo unagakoko, mwaracafye ingurube mumugiranya n'ingurube, mwaracafye ibikiri, ariko mwabanya mu Rwanda se ngaho bagenda gukora ivyo bintu ngaho. Ni nagake mu Rwanda muzabona bariko basiga umwanda cyangwa basuzugura bagaya inzego z'ibindi bihugu z'u Burundi cyangwa za Kongo. Barabivuga aho babona ikibazo gihagaze. Yesu n'igihe uzo kumviza nk'abanyamakuru benshi b'u Rwanda iyo bari kubavuga ku kibazo cy'u Burundi cyangwa ku bayobozi b'u Burundi, hari bavuga bati mutubabarire, ntabwo tugombye kubabwira nabi, ariko uko tubibona babivuga ikinyabupfura. Ariko twebwe haba muri Kongo no mu Burundi ibyo bigesera ibyo uriya muja uriya muntu ni bigambo by'abantu batize, ibigambo by'abantu menga nta n'indero bagira. Niyo mpamvu nko muri Kongo ho bona badatinyara kujya abantu. Sinemaze ko nko mu Rwanda ngira ngo iwacu harashaka akantu ko kujugumira nyene, ngira ngo ntabwo navuga ngo iwacu Burundi twagana ngango dufata umuntu tumurye iwacu burya naho tuvuga amagambo turajugumira i Burundi, dufite ubwo i Burundi. Ariko nko muri Kongo ho murabona ko umuntu bamufata ku murango bakamukerera bakamuturira bakamurya. Murigira mubona perezida avuga ati reka gutera umukoshi igihugu, murigira muyibona ahubwo ashigikiye abajya abantu hama ngo biteze ko batera imbere, ngo biteze ko bakira. Mugene murabe kandi n'abanyamamoto muri Kongo, ayo mamoto menga bavuga nimba ari ya wazarendo nimba ari bande ntumbaze bivyiza habo bazitwara ku mamoto, nta n'umuntu yigiza bakora. Ugacureba iki gihugu kirima kajagare muri ubu buryo Kongo kigomba gutera imbere, bariko bibiza habo bazitwara ku mugaragaro, bazitwara babona nta n'igisirikare gitanguriye ngo gifate ico gihugu kirimo injiji. Tugende iwacu Burundi mu by'inzahabu, perezida yama yavuze ngo hari abantu biba inzahabu mu Burundi, none izo zahabu zibwa nande se, zitwagwa nande? Abantu batigera bafatwa. Ubwo mutekereza yuko ni Kigali cyangwa mu Rwanda haza abantu bakagenda kwibisha ubutungo bw'u Rwanda, u Rwanda ntibugire ico bukora, igisirikare cy'u Rwanda ntikigira ico gikora, abo bantu ntibafatwe. Kagame gusa akazabwira abaturage be yuko urumva baza ngaha mu Rwanda bakiba bakagenda, ntabwo byashoboka. Kagame yakurasa, Kagame yakurasa kuko azi umumaro ivyo bintu bimariye ico gihugu. Muga kubera aba perezida bacu batazi umumaro ivyo bintu bimariye igihugu, bazi imbere yanyu bavuga yuko biba bande ko ufite igisirikare bakiba, hanyuma ico gisirikare ntikigende kubafata. Ejo bundi mwarumvise perezida wacu w'u Burundi ariko avuga yuko igihugu gisahugwa, ko hari igihe kizogera kuri 00, umutungo w'igihugu uzagera kuri 00, niko yavuze. None umuntu amaze kukubwira ko hari igihe umutungo w'igihugu uzagera kuri 00, nayahe mahirwe yandi dutegereje? Nayahe yandi mahirwe? Mwibaza yuko nka Kagame yoza avuga ngo umutungo w'igihugu ngo cy'u Rwanda ngo bigeze kuri 00, niko mavyibaza? Hari kindi, iyo ibi bihugu byacu bituranye reka mvuge bituranye by'u Rwanda, haba Kongo haba no Burundi, iyo bitewe bivuga gusa none tugire gute, twatewe u Rwanda rwadute tugire gute, kuko nibazi ico bakora. Niyo mpamvu bavuga ngo tugire gute.
ntabwo yavuze perezida w'u Burundi ku bantu bakurikirana bino biganiro. Perezida yavuze ati u Rwanda rwaraje kudutera ko twarusabye none rubihagarike rukanka tugire dute. Umuntu amaze kugira ngo ngire gute abadafite iyindi choice y'ikintu yashobora gukora. Ariko mwabona ingene Kagame yasubije, ntabwo yavuze amagambo menshi. Yavuze ati we nuza ngaha kumvyonga nta muntu numwe nzasaba uruhusha nzokurasa habindi nizokurasa. None hari kintu we uba winjiye ku muvyondoro umutekano. Ivyo ryo byerekana ubugabo umuntu yumva yugurutse atari gupakira amagambo mu munwa no kuvuga buri gihe ijoro n'umurango utari kurarangiza. Ariko umugabo nyamugabo avuga ijambo rimwe risigara byakwinjiye. Nibyo bigaragaza ubusomati bwawe. Mugende murebe ukuntu aba president babirekana ndiko ntanga mu birorero. President yabo w'u Rwanda yabo wa Kongo abo nibo twumva cyane cyane izo ndemi zabo. Na Uganda burya Uganda ntabwo yaza kwigereranya n'u Rwanda. Uganda rwatanguye mbere ariko n'u Rwanda Uganda nta hantu mbona ibintu bije kuko na Uganda nakajagari nabene. Mwazi uko muri ibyo bihe bihezeho bafite n'ikibazo n'u Rwanda bafata abanyarwanda bakabica bakabatema ibyo bituma ataho bagira ngaho nta bashobora kugera. Ariko u Rwanda babona yuko ruriko rugira ariko rubaje hejuru. Iyo ugiye kuraba haba mu Burundi cyangwa muri Kongo, iyo perezida wacu arimo avuga ibyo agomba gukora ntavuga ibyo yakoze, avuga ibyo agomba gukora imbere yuko yitoza muri n'amatora yaheze. Kisekedi yavuze yuko nibamutora azo ntabwo yerekana aho bamutoye ivyo yakoze azo. Twebwe bacu Burundi ntabwo berekana ivyo bakoze cyangwa ivyo barimo. Ivya 200 na 40 na 20 na 60 perezida atanagihari. Ariko Kagame biratandukana. Kagame no ku mwaka igihe yipfuriza umwaka mwiza w'Abanyarwanda cyangwa isi yose muri rusange bivanye naho ubwo butumwa ababwumva bugera, yabanje gutondeka ku murongo ivyo yakoze. Uyu mwaka urangiye twakoze iki, twakoze ibi, twakoze ibi, twakoze ibi, twakoze ibi, twakoze ibi, bigaragara kandi bihari. Ati muri uyu mwaka tugiye gukurikiza wa 20 na 20 na kangahe tutegeye uko tuzakora ibindi birenze ibi nibi. Ivyo nivyo birangwa umugabo yerekana ivyo yakoze bifatika akerekana n'ivyo ariko ajamo ngo azokore. N'ibihugu byateye imbere na Amerika nikikora. Igihe Biden amaze ku butegetsi atangaza ivyo yakoze, ivyo ari karakora n'ivyo ategekana gukora. Ariko twe turatandukanye, ntituvuga ivyo twakoze kuko navyo tugira. Kongo habe ni Burundi tuvuga ivyo tuzokora muri 2040, tuvuga ivyo tuzokora niyo badutora, kandi baramaze kudutora tumaze imyaka n'imyaka ku butegetsi. Ariko ataje tuko dukora abanyagihugu hamwe ngo tuzovamwe abantu bazima. Niyo mpamvu bene abo bantu ntabwo baburishara, bene abo bantu ntabwo baburizigo. Ntabwo ndiko mivuga ngo no gusuzugura igihugu cyacu, ngo no gusuzugura ngo Burundi cyaye Kongo. No, tugome yuko nabahagira ibintu bakora bive mu magambo abaturage abanyagihugu kwama bumva amagambo basubiramo yandi nyine atari kamariya. Ntabwo ari kahuza abanyagihugu, ntabwo ariko agira imibereho myiza abanyagihugu, ntabwo ari kagira baba marika baruze baba ariko babaganisha. Hari bamwe ngaha baza bambwira ngo u Rwanda nturuzi, u Rwanda we nturuzi, ngo ruragoye. Maybe sometimes kwisose niko bimeze no ngaha turi Burayi ntabwo bavuga ko ibintu byose bigoroye, ariko hari ahantu ubona yuko hari akarusho. So Abanyarwanda rero nabashimisha kintu cyane cyane cyo kuba murubaha mutandukanye n'ibindi bihugu, murubaha mutandukanye n'u Burundi, mutandukanye n'abakongo. Hode no mu Rwanda numvise yuko ejo mubare ngo banangiza hari ikiganiro cyo mundi nabonye abadamu abagore baraho barimo bavuga ko hariho nembara abazunguzayi bariko baberukako, menga barabazunguzayi barabafata barabakubita. Ariko abandi batangaza bavuga amazina y'abantu babakubise, ababafashe, abari bo bavuga n'abaje bamwe mu mutekano babavuga amazina kuri kamera, babavuga amazina. Mu Burundi vyagura yuko baza kuri kamera uvuga ngo umupolisi runaka ngo niwe yafashe.
what waza kuvuga ngo umupolisi runaka niwe yafashe generale komanda nuze uriya yobaye igipolisi niwe yafashe ibyo bintu wanabizira byose izo ni ibintu bibiri bitandukanye kubera nko mu Rwanda ho bashikiriza ikibazo mu buryo bugaragara ariko haba Kongo cyangwa i Burundi ntiwabashikiriza bipime n'uzabona bigejeje uzacuma ico kiganiro genda kireba nubona babikoze ico kiganiro je uzakimenda kireba mugera murabe hano muze mu Rwanda je namaze kubona za Isimbi TV zande n'izindi mbuga ngurukana zitandukanye naho harimo ababeyisha ariko iyo hagize umunyarwanda agira ikibazo muramutabariza cyane ivyo ni ibintu nabonye iyo hagize umunyarwanda agira ikibazo baramutabariza kandi bakaronka n'ubufasha banagomba niyo mpamvu hari abanyarwanda benshi basigaye bagwana bapfa ubufasha bwavuye muri diaspora ariko nuko baba batanze babafashije iwacu biragora kubibona ibyo bintu bari barabikora ejo bundi natangaje ngaho ifoto video y'umumama i Burundi kumutakura uwo mumama yavyaye abana babiri umugabo wahita muta nyamugore agenda kuryama ku muhanda mibarabara arira asaba ati nimufashe mu side mufashe jewe narondeye abanyamakuru abo bane i Burundi ndababwira iyi ni content kandi muroso gena murondera uwo mudamu mu mutabarize bamufashe bambwiye ngo sawa nta numwe yagezeyo icerekana indaminizo ko dufite uyu musi mwabone kandi video y'umudamu yavyaye abana batatu bato avigihanga muri Bubanza muto ubwo bwana batatu buto buryamye mwibarabara babigurukanije kumbuga ngurukana bumenyi ariko bose turabasengera mwihangane mwihangane ni turabasengera gusa mwihangane ariko nta kintu kimwe bariko barakora ngo urya muntu bamufashe nasuye kwandikira babanyamakuru ndabwira kubera ko umuntu mutamubwira ngo mumusabire ubufasha ntabwo mu Rwanda bashobora kuvyara ubwo bwana bune butatu urambaraye hanze ku mukeka cya ku kirago ngo bareke gutabariza ahubwo waronka n'aba diaspora bagufasha kukubakira inzu ubamo nivyo maze kwibonera keshi i Burundi murabibona bose nibasinda bibazwa niba simbikene niba ivyo ntumbwire hama ngo tugomba gutembera tuzatera imbere gute mu gihe twege tudafitaniye simbizi ibintu biturimwe ntabwo mbizi iyi nzigi turimo izoshira ryari inda biturimo kwikunda bizoshira ryari ejo mwarabonye dore imbogo muramubona dore imbogo ntabwo ari umuhanga mu kuririmba dore imbogo ntabwo ari umuntu azi kuririmba cyane byahatara afite n'ikijwi kibi arivugira ejo bundi we yivuga ati afite n'amanwa nk'igito dore imbogo niko yivugira ariko mu mabare kuba n'abanyuzijemo ariko mu buryo bikora ni bwa comedy kandi turagomba gusaka ntabwo buri gihe twokwama ngaho ari tuko mu bintu buri seriye no sometimes turagomba gucishamo tugasaka kandi kuvuga ibiranga igihugu ni byiza mwabone ngire mu Rwanda yamamajwe n'umukobwa wa president w'igihugu nimari Angende video ya dore imbogo arayipostinga byo mwarabibonye ubwo Kongo ni Burundi canke washobora kuzana umuntu aririmba bya bintu tarifuko dahimbeba dani umwana wa president ati reka na posting ni indoto zitanabaho honyine banaguca intege bakabakurikiro faruburo nta no munyamakuru yakwemera kuguha ikiganiro ariko mu Rwanda barabaye ibiganiro akakumagaruka atanga ibiganiro hari umukobwa uje muri twabonye mu Rwanda yatarutse barabari kaburimbo yambaye impuzu zera wamenga umusegetera yiruka tambo kana video gasanzwe kari nomo ariko abanyamakuru bahemutse bamuronde baramuzana wariko wirukanwa n'iki kana abantu barabiraba baranabikunda ariko uje wacu Burundi cya muri Kongo wibaza yuko bamuha ikiganiro ngo tubwire ngene bari kuriruka ntibazi no kubyaza content umusaruro byo bitekerezo ntibabigira ahubwo bavuga ngo kico ni kirofa ibitusi wabijya negative wazibya hama ngo tugomba gutera imbere sa reka u Rwanda rero watera imbere
rubashatera imbere rubashaturuta muri byinshi muri vyose nitugomba guca kenge tuzabigeraho ariko nitugumana ubujiji tuzaguma tubona nk'indoto ntabwo tuzabigeraho namukobesha nitugumana ubujiji mu mutwe inzigo ituvemo sebize ko mu Rwanda batagira inzigo ya inzigo so mutamusirabayo ivyo ntabwo nabihakana ariko twe natwe inzigo turimo irenze kwemera ni nakajagari gusa n'ibintu bitagiriyo bijya niyo biva hamwe n'abatuyoboye umengani batondeka ibintu ku murongo nibi uje wese ni uko ubundi ni uje wese tanga icagomba gusa icagomba nimengana ibintu ngaho bitagira icyo fone sharugo mani turindi dufashe nyabaze ko bizahinduka naho nzaba napfuye ndibaza yuko n'abazoba basigaye bazobikomereza ariko ndibaza ko bazoza barigira kuvyo ibindi bihugu bikora no mu Rwanda bazoza barabigira kuko yo Rwanda ndarukeka yuko mu myaka iri imbere uzohava rukora intwaro kirimbuzi I believe it gusa nimba Paulo Kagame azoba kiriho intwaro kirimbuzi muzazigiraho gose muzazigiraho ko n'ibintu mbona n'ibintu mugamiki haba bakomeze gusaragurika yo nk'ububanzanira aba president ku isi babiri navuga ntibaratinyisa i Burayi twahagurutsa Putin muri Afrika twahagurutsa Kagame uvyanga icamureke Kagame no mwicanye n'abandi barica ivyo birazwa ivyo sivyo nimwe byo kwica sivyo nimwe ariko yumva abantu bazwi kandi batinyitse abo babiri bonye abo babiri ngaho kandi bitangaje nuko n'u Rwanda rufitaniye amatiko n'ibindi bihugu ntego rukunda kuza kuzibura imipaka ngo rubazibirire ibiki kandi bitangaje wanagomba n'ibyo bihugu bihana imbibe n'u Rwanda bikunda kuzibura imipaka ngo turazibura y'u Rwanda ariko nibyo bikomeza gukena ivyo bikomeza gusonza bamwe bazibura hariya bo bakicibereye kurya nyama nabarinzi mwumvise barimba muri iyo miseze ngo muradutahiriza abariyo mu Rwanda abariyo ngwinzara mu Burundi iyo ndimo mwaramvise barimbira mu Burundi ngo muri gumirayo ngo muri gumiraho n'abaha barapfuye sizi iyo ndimo mwayibonje nabonye ndirimbo harugaruka mu Burundi bwayisohoye ngo muri gumirayo ngo muri utahiriza bari mu Rwanda n'abari he ko tunyari yarabitangaje haje bundi ijamutama ndi kuri yo Reverend ndi kuri umuvugizi w'ishaka riri ku butegetsi ejo bundi niwe harimo abivuga mu nama avuga ati murabe Kongo no ati murabe Kenya Rwanda Tanzania hengene bateye imbere batanguje nawe narumvise harimo abivuga arabizi cyane so ibacu simbizi impamvu tudatera imbere kandi amakosa tuyabona ntabwo simbizi gituma ngira ngo baratinyana namaze kubona bafise ubwoba kubera bose ari nk'abasoda maybe bose n'abasoda bavuye mu ishyamba bose bafite ubwoba ariko bitandukanye n'ivya Kagame nta muntu aza kumutera ubwoba nta numwe yamutera ubwoba naho yaba general naho yaba kapitene naho yaba nde abuze ati ndagomba kugushira ku kuboko nindakugushirako bire kugira ngo ubone yuko ari n'ibihugu byinshi byubaha u Rwanda byagora yuko umunyarwanda wacika ngo uje kure imisi ngahidaheze ngo bagutowe wakoze amabi koko mu buryo bufatika muri serie bakunovye cerekana yuko ikoranabuhanga ryabo rigeze kure n'ivyabo bigeze kure buryo kugira ngo ibihugu by'Uburayi bifata impunzi bategure kuzigarura bazigarure mu Rwanda niko babonye yuko u Rwanda ruti ibindi bihugu ni nkuko bavuga uti ndabujyanye Burayi aha naha imagine babagaruye mu Rwanda kandi ni muri Afrika mugabo ni imbere y'u Rwanda ari ngiyi Burayi bemera kugaruka nabo bantu ngabo bityo sibigugo habura bane ngaho bashina batwenga ngo haraba ngo mu Bwongereza ngo base ngo ko bazana impunzi mu Rwanda barya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo Bwongereza none utavuga rumwe n'ubutegetsi mwagoma ngagire gute utavuga rumwe n'ubutegetsi amashaka ibintu ubutegetsi bukoze abigwanya ibyo ni ibintu biri simple byoroshe ariko babagaruye mu Rwanda kubera bazi ko mu Rwanda bashoboye kandi n'u Rwanda kwakira impunzi ajya n'amafaranga nimwe mutabizi babanze kuraba n'imibereho yaho n'amafaranga mugere murabe ingene
habaye inama hari mu myaka 2 ishize ari matari ku mwaka ushize mwabona ingene abo mu isi bose baje mu Rwanda abami bingoma ababungereza abazungu bose batandukanye bakoranije inama he mu Rwanda bavuye bavuga bati u Rwanda yes no Rwanda ni pe no Rwanda wahura n'umuntu yikoreye amagi yambaye costume ati twiteza abashitsi bose abanyarwanda muri bo muri mind yabo ico bavuga bari twiteza abashitsi bose muri bo biyumvamo ko biteza abashitsi ariko ngira ngo iwacu twavuga ngo ibyo ntibindaba jewe ubwo bindaba uyambazira uko ugomba ntabwo bindaba ariko burya hari ikintu bahabonye kandi ni n'amafaranga nyene bashize ngiye gufata uwo muji wa Kigali woza ku comparinga n'umuji imwe y'ibi bihugu turimo nka haba muri Kongo cyangwa mu Burundi mbere na Uganda no nta muntu numwe aje Kigali atavuga ati Kigali izari yambere n'uyu numwe aba kandi ukubwira uti ahari umutekano wuzuye muri Afrika Kigali je navyemeza cyane ko Kigali uri mu mutekano sibize ko hatoba ubwicanyi no ubwicanyi buraba ku isi turabizi hose hari ibintu bishiko umuntu akagenda ya we know that ariko umutekano Kigali usumye ibindi bihugu byose muzini gituma niko ndabivuga hari henda impunzi zahungiye mu Rwanda hagire abaza kubatoba hakurya bagenda gutoba impunzi ziri muri Kongo no muri Tanzania niyo ndoce navyemeza muri izo mpunzi ngo bagomba kubagirira nabi ngo bari kubabinyegeza ariko muzogere muri Kongo impunzi muzakumva zitabaza zirira ngo hari abantu baturimo bavuga ururimi rw'iyo twavuye bagomba gutugurira nabi bafite ubwoba ngene muruze muri Tanzania babara bafata bakabafunga ngo kumva ngo bagiye ngo guhiga mu biti bakabarasa imyami impunzi ziriyo zibisibura ko zitakingiwe mu Rwanda murumva byabaye ikinyo cyabaye nta wakinyegeza hari bamwe cyo bitwaza ngo rega ngo barabinyegeza ngo ntibimenyekane ikintu cyabaye nta wakinyegeza ahantu hari kwabera ubwicanyi nta wabunyegeza ivyo ntibiba ntibishoboka ariko wacha wakwinjira ugasohoka mabi byagenda bikaba rimwe ariko kabiri simbizo kandi ubikoze ni waronka ahantu cyo murabipima turaba niyo ndushamuga ni bwa ndabona yuko atamutekano wa sinzi mbese nimbari sinzi kari usesa bagena nuko ari inde umuntu hari yerekeje indege ja i Burundi agasanga yakorokeye mu Rwanda yari rujya mugabo yarazi uko afashe indege bagiye i Burundi mugabo akisanga Kigali turahagarara we vayo tatu gufate ngaho kubera umutekano wabo ndakurahiye nkamwe ari umuntu aza kuvyonga karere mu Rwanda akaba yinegeje nko muri Kongo cyangwa kinyegeza mu Burundi uwo bamufata biri simple nta nubwo bakurugo baravuga ngo dutegerere dufatire uwo Kagame yamufata biri simple ariko ndakurahiye umuntu yashobora kuva nko mu Burundi cyangwa muri Kongo akagenda kwihisha Kigali ntagire n'umwe agenda kumufata uce tajyo mvuga uce tuba twemera ibintu basha tuba twemera ibintu mureke zo turigira kuri abo bene wacu ngaho badufashe je ndakunda kwiga nimba uko zibigezweho uzabyiga nanje ubona ngezwe inkozi bigezweho uzabyige tuze turafashanya niko gutera imbere no kuzamuka nanda ari umuvuga ntabwo byaca bituma umuntu atera imbere abo mbagaje umutima amusore mumbabarire navuze ko mbibona ni opinion yanje nawe watanga opinion yiwe cyangwa ugatanga watanga opinion yiwe abo cyangwa ugatanga inuze igitekerezo cyanjye cyao so reka ngarukiza hano rero ibisigaye turaza gusubira hanyuma maybe tomorrow cyangwa next week niyo twaronka kanya tuzaganira Imana bahumugisha abantu mafasha kana kugira ngo tuganirira hano okay muheza gikwe